Ngithi ngiyasukuma bazalwane, ngihlaselekile bazalwane, but umoya oyingcwele uthi angibonge konke egameni kaJesu. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu ukuthi amandla akhe uyawaveza kweyami impilo. Ngiyambonga uNkulunkulu ngempilo asangiphe yona. Amen bazalwane. Abanye benu bazokhumbula bazalwane ukufika kwami la ngathi ngisalikazi, bathi namuhla ngiyabona nami ukuthi ngumuntu egameni likaJesu. Umthandazo wami yiwo loyo ukuthi ngihlale naye ngezikhathi zonke, ngihlale ngikuye egameni likaJesu, kuthi nezimpi ezikhona bazalwane zingangididisi, ngoba kuzo zonke izimo yena usaWuNkulunkulu. Amen bazalwane. uNkulunkulu ungiphe isipho bazalwane engicabanga ukuthi kweyami impilo sikhulu kunazo zonke. Ekufikeni kwami evangelini lokudumisa, ngike ngabika bazalwane ukuthi angihlalisekile emzini, nginenkinga ngefamily nje. Kahle kahle angibina enginenkinga, ngizothi ibona abanenkinga ngoba mina bengibingelela ngikwenza konke ekufanele ngikwenze. But I guess ukucabanga kaNkulunkulu akufani nokucabanga kwethu, nokwenza kwakhe akufani nokwenza kwethu egameni likaJesu. uNkulunkulu besizalwa bazalwane nomuntu wami on the 2nd of June. uNkulunkulu wangipha isipho esikhulu kunazo zonke. Ngafonelwa umshana ozalwa usister in law, angithi bonke babethenga iphathi kamawabo, engifonela engishela happy birthday. Amen. Kwakhulu lokho kumina ukuthi sebekwazi ukuthatha ucingo befonele mina. Ngabona ukuthi uNkulunkulu uyayithintitha imfabanga, into elahliwe bazalwane ayenze ihlale namakhosi. Haleluya. Kwathi ngisamangazwe lokho bazalwane, ngafonelwa umntanami lo ozalo baba uNtuli, bengimkhulisa bazalwane, athi ma nizothi happy birthday. Ngabuka uNkulunkulu ukuthi ngempela ukucabanga kwakhe akufani nokwethu. Khona lapho ngafonelwa umamezala bazalwane, it's been years ngabagcina, bathi uNkulunkulu ukwenza kwakhe wehlukile and angeke sikulinganise nokwabantu egameni likaJesu. Kunezinto eziyenzeka bazalwane empilweni zethu, ekugcineni kosuku uNkulunkulu usuke sisondeza kuyena egameni likaJesu. Nami ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane beyami impilo ukuthi kancane khona lezi zinto ayiphelezayo empilweni yami. Ulungisisa mina egameni likaJesu. Umuntu bazalwane ulungisisa ngezwi. Ngiyambonga uNkulunkulu esayihlengile impilo yami, and ngiyathemba ukuthi zonke izimo usayilungisisa ngendlela yakhe egameni likaJesu.